ini palimpok na sabak mo dala ta iya tu ala lang ngepa okolino on Roma pasipulong on Roma pasipulong iya kong kalabihan talulungan okolino baraka niya sana tanya pa pahala apa iya pahala ko pesuri monri o ko pilalaku buru tayo na panita pahala na tapi iya tu lalaku buru alena almarhumah itu tembus pakitan ng okolino tapi tulinata aja tu ikiring ang pahala tulinata aja tu ya sumbang pada kung kataw nelolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana din ang ganna duina melo irewa dito na chocho makule pa tu tomate ko lalakuburo melo irewa lokolino din na chocho nitay amala na di pabajak ganna maka dia akan menunggu kiriman pahala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena upat terui cara mata takziahku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyya kulli niyatin sholih ila khutratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin syaikhullillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kami makada situngan na tu papedalit na tau matewi nareko ang kakaluarga na nasalay atau pat dimonrin na nayakiya yarupat dimonrin na macay mapigaw dua telu pagkasiwiyag iya ang kaya na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau matita
iya ro nabita narampe makada inna jay tau matewe bikine degaga tau tu bentungan na aga situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iya di angkay okolino nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lolongan pagkasibiyam istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah kecuali iya ro tau matewe ang kamo pa pahalawat di nalolongang nomor sidi dari amal jariah biasanya amal jariah amala malari amala iyang kay pura napakang kariwatun na tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan yang ko masih sumbangan yang ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana pura nawak kapakang iya ro tanana misal na napakai guna ite untuk jalanan maki mo ite lalang namo jalan tani yang penting lalang iya no lamu itawi ya tu lalang pasti manlolongan apalang jadi itu yang didapatkan selamanya ya pak ya tu tanah eta salaye ternyata di punna makanya ya komate tawe langsung beralih menjadi warisan iya ko tu mo pitawe nak birengi ya sangi hibah tapi ya komate tawe ya sangi warisan makanya anak itu disebut ahli waris bentuknya na tau malolonga warisan boleh ditomatonna jadi ya tu tomatoy komate tanya nalena punna seluruh harta sininna waramparangnya na salaya tomatoy riwat tu angkana tu okolino iya na mate tanya nalena punna tu tanya nalena punna ni gabe punna ahli warisnya kecuali ia purena wakapaka si bawa purena sumbangan dia tu nalay anakna jadi ia tu nak punnay materu jadi ia komeki mapunay wiwaramparata dua bilalanda ia sumbangan ginapake tawe atau iwakapakang secara langsung jadi tapagi tapi si balikan nama koto tu iya waktu na tu okolino ng katana atau tanana atau wenesa letek gipala na atau nangakuya gagan na tawe iya tu komate iya tu tawe na totonrenge dosana lagtu asokiyama matu na rekomate iya tawewe na anak na mumayaro galunge de na paja malulungan dosa tomaton na mataru nasaba alena nasabari nalay rotanah na tawi yan ito apay agamata malada na patika ki hati-hati lagdi mo'y na rekko tawe malay tanata daripada di malay cuma maraji-raji minta makoko kumelo yalalalang tanana ay makaraji makamana seke kapak tapi dito na ako to pinrang ini tabi iya itu tapunay apa iya tu tasalaye wija-wijanta maka dito mga tariolo papasang iya ko wija-wija mo moran doangang buta ciwali ko iya ko taulenge moran doangang buta rapak ko agamanana maka da iya ko mate ko matu na anak mo moran doangang milaw doangang ko masumbangan ko buta ciwali ko artinya pak dan doangang mo siwali ni baluntag tu to tapi iya ko taulenge moran doangang buta rapak ko bentungan na iya ko bali bolaw mo ni moran doangang ngayi pa jay apa iya ko tikene tisangi maga sijak na nalupay kita ko tomate na nigaga to tajampang nigaga to tajampang pa kine tisangi maga sijak na nalupay kita ko tomate padesa tasakamay makadaya ko mate padesa ko bayi de ni lemma na rekodega gamali jabatan pasti dialihkan dulu jabatannya ada yang pelaksana tugas napawat dingin imam aku tuh bentukan na aga tasi dia tahu jangan banggakan jabatan nasabah ya kotomate deni lemma tayo tu kode na lepa itu jabatan isalay mana tuh perlu nih mapikir mah kokoy ang kamoga boko tapas sa dia
untuk mulai kampung aja jangan na po Allah Ta'ala. Maka na kau na iya ko anak taranong nga buta ciwali ikiri lo jupanda makuli iya minatalipo ko capu idina. Iya. Ang kaganan ka na talipong iki anak takong kana tatakiri lo masikola atau kana tamadjama pura ni malakay pura mabay ni. Ang kaganan ka na talipong iki nakutanangi pa pura ni gamandre ma madisi-disi mo kiga. Berapa kali dia menelpon. Mana satu kiye, apalagi kau tomate. Apalagi kau kita aja lo syariki buruta. Mana satu kiye. Upasa memang, apalagi kau beli bola tak pajai ini. Bayi ini tak lagi. Tuh mau pak nari kalau syariki buruta. Maka torobe malakay palay ko pura ni mabay ni pajaipi palinga nga kadua misi taon yabi ko meloy malapa Idul Fitri pura malapa Idul Fitri tes bay dulada atau meloy tamar malang yabi nagan na katalo ko pura mapabuti nga pabuti paru may natilo masyara kuburo tegare nawanaway gare maga sija na nalubay kita ko tomate ko toko na lalakuburo aga pagilaw na to ko kiburo ya penting usapay kani. Iya ini masusay okolino. Biasa may gataw madaregi na sabak makura duy na. May lima balansya na digagadina. Iya teko lalakuburo pa. Aga pangilawan na chidi bawang. Taparewa kang nga umuro usunga ko. Nelo ka rewa lokolino untuk masidag ka. Chidi ba nilaw teko kiburo emelo mi parewa kanyawan. Nayedi okolino madaregi machigaw. Ang kanadui maka dareke pak mega mento ye to le nama to saya le na pak dapat telu mina melo dapat pitu iya kan dia mato sesale macicil ni kiri kanan dia poroni sangi maka nam tasakamay manyamay itu sangi macicil lagdiramu itu nalalung ya sujangan na ya nalalung ya tanggala ya kau sujang apa lalu yang tu main rek bola paja nya tanggal aja mentil romat iya pura mak kamajain rang mapat di ulu si dua ngasom itu mapat di ulu si nasa kamu kayak kamajarang ulepel iya sebenarnya sama ini mato saya leta deka agak tahu dia nagana dale na pakal lebih tasi dia tahu wadin apa tu apa tahu itu ampai kong katau pura mabay ni pura malangkay nang kawija-wija na jajiangan yaitu anak ay jaji dia pernah sapadale tapi toli pandre ni ibas sikolah dia pernah lolongan dale siapa dari mana rezekinya puluk ko motor na bentungan na aga tasi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang jadi aja tamasela masalah dale na urusan na po Allah Ta'ala ya makanya upasangi jadi angkai hadir koe macak itu usahakan inang ka amalak malari apa iya ko anak tatatajam paja ini iya ko lakay tatatajam to sukuru mo iya ko ba ini tak tatajam makoto iya masa dia upar po dami man di masa dia dinak ba ini lakay ta kumate kin rimelo na dinak ba ini iya maka na puji kiya makokoan iya mewa ni gare matu tanay tapudang maka dapat kira-kira mak bayi ni ki komate kak tanah maka datang ruwirita iya itu na pau iya begitu juga sebaliknya makanya upasangi iya komacak itu tatarongang ibu ko ngadeta mesti kasumbangan tak dito gaga tu kampo de gaga masigi na nampa dia tu masigi dia napa je bangun dito gaga masigi selesai pembangunan na mapamulay si raplat tu penrang apa yan na jaji si bongkar si apa yan na dia dibongkar apa dia bongkar iya jadi setiap masjid pasti ada pembangunan iya naro asumbangi ko masigi kung ka psikolog ko macawe asumbangi ko psikolog kung ka pesantren ko macawe asumbangi aja na jolo na yero pesantren yang mabela ibangun iya na macawe ko kamput pa ya tita na yang imato aja na yero to kasisi makay bela jolo tapi kiriki bali bolatan na jolo na sama ya tita na yang imato
Ya tu ampai pangulut tay mantasabi maka de na wadding ipasu sakka mabela. Kenro isapa kutung pasu. Nasaba purana bagi di puang Allah Ta'ala dale ko tuganna. Angka tau sogi, angka tau kasiasi. Iya tu tau kasiasi ipakangka supaya salama itau sogi. Apa iya tu tau kasiasi Pak Bu? Dena madosa ko dena tarima isakka takon taling isakka dena madosa. Ya ko taling isakka maka nakasakka tala na siya malay dena madosa. Tapi iya di tau sogi ko dena susakka ta lain calay mantu ko solimondri. Makanya ini tahu sogi at terima kasih ki ko tahu kasih sih makomogaro sigilingan ikaw pak di biasa na tuh tahu kasih sih itu lilayano nasa iya tuh na kasih sih tuh na macigaw iya tuh tahu kasih sih tujuan na supaya salama itu sogi apa iya di tahu sogi kung kanadapi si pasakar warang parata na ditapasu isaka na laituni o kusulimondri. Tapi ya tahu kasih siya ko din natarima isakat ako talengi dia dicala. Tidak ada dosa baginya. Dia na tunak kada narampi ko si diri sala makada de nakama lino narikode na tala itawe warampara na tatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang matu madece sogi. Jadi masuk ko sebelum kama lino macan ne tahu mak berengi melo mak berengi waramparana melo masumba na dega to mentarima pak padang kamana mo yeleng ini nasa kama to ko boleh mewak beren na dega malay biasa ki minta ko biasa ruwat tupoi iya to wat tupoi lay bawal ko bali boleh de melo malay da pada kamana po na tahu makwa tu te ko pada sogi ni matu. Yo pumako ko proposal minta talak kapan? Tiga kami masupang. Jadi mabila mo pa to kamaralino. Aja mo tama sila. Tapi ang katutanra na kamaralino baca ko hadisa maka yan ang mubae macabe ni mabilang ngaso man kamaralino. Aga iya kotak dengi dua kolo nomor si di bebe nomor 2 sapi. Ada mengatakan unta. Ya natak din na yolo kolo macabi nito kama din. Iro bembe pa tak 2 taon pa napawat dingigere si taon pa lebih. Natak 2 mi tak 3 mi anak na jaji cicak. Natungka mahake kata bembe na gere magi na cicak po. Na iro choki ta 5 na dega gere magi din na mega. Naman lagi itu iya coki dia agak gere coki nama dari tali mana na tapi itu mana na mega na iya bembe ya na hake kata magere si ya koroa ni tak dua ya kumakun recidi magi na cacak pu na tasita itu nampa wading gere itu na sabaang kabaraka na taruh ko Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga. Tetapi ya natanden na iya tu bembe o kolino macawi dito kama lino nasaba de mematona naharapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah nareko jaji anae itu kambing napasa dia matipong Allah Ta'ala olok kolok. Tapi ya natanden na iya tu olok kolok natia mematoni tu tatamba tahu kolino. Maki itu situ kan. Makanya upasangi ini po saya wasiatkan kembali sumba-sumbangi awas sakit masumbang. Dito je tunang ka kumasigi pak namo samme mita sisa. Samme kita sumbangan kasigi batu giko magi na sumbangan poko na sa bayaro ya punay matar apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang yais. Manodong. Tapi angka modal le na tu tau matewe. Yang kedua, angka tu dale na tau matewe puluh ko bija-bijan na. Nareko angka anak-anak isalay na pasempajang pagkasiwim madece nga malakna. Lolo nga tomatoy. Angka ko agamata yasang syafaat pahala. Agaya sa syafaat pahala decen na pigaw bija-bija lolo nga ngibonus tomatoy. Mas sampajang ni anak ta angka apalat talulungan
mapuasa ya anak tak angka apalah talolongan, masumbang ya anak tak angka apalah talolongan. Tapi ya ro pahala taknya pahala pokok hadiah ni boleh kendro boleh ko tahu matawae boleh ko wija-wija angkai maki buat deceng. Cuma ada ulama mengatakan kata Pandrita ya perlu tak kata ni masa maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija detu ni lolongan deceng apa sinin na tahu janji maka tanimanang akika untuk menebus galayannya. Nah yan tu apa ya nata kong kata hakikai ya ko baru jaji binatang ko mate di penagan nak pitung ngaso tetap di akika. Bahkan ang kata Bandrita maka ada orang yang keguguran namode panamanas sejenis kalamin na arwani gamakunray maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanas tapi kalau sudah berbentuk manusia ya koma bentuk tahu ni ang kana ulun ng kana liman ng kaajena tapi de panamanas sa kada arwani atau makunray maka kasih nama laki-laki. Yelengi asang arwani kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Biasanya pernah hidup pura niya lay nyawa makiro dikasih nama baru diakikah bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga. Tapi sebaiknya supaya tak punai ya tu anak-anak janji kode niakikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura yakikai anak tak na pigok DC malolongan tu tomatoy bonus biasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanda. Tahu mau pak ya tu tahu mega bukan mega 12 anak-anak nasa pejalur romano. Maka kata namanya dah. Nah di tahu tamaki buah anak. Apalagi kebahasaan ya rokabe ada 2 anak cukup. Kalau 2 anak lebih baik peko di kodua ni cidi kilo cidi gimpe agar meteran nong. Taki buah mi ko melumi jaji. Pegai muir maka lagi pandre ngi majin ang katulima sila ngi natan di pandre po ngalata alam tanggung ngidale. Dena tu okolino bere-bere lagi manu-manu jami mana ngandre na palai ko tang. Ni ang katumanu tak 20 anak na noci caman re mana mo na pamentre. Di anak ta cicam miji dijaji na talutau na mo makatola reke. Jadi dia mi kurang tawakal mi. Tapang ha. Jadi usahakan komelomi jaji. Pangka ia tu make itu papedale pul kupong Allah Taala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas na tomatoy 2 mi. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kupure na pak bunting anak na tulapai na sabak tanggung jawab na laki-laki. Itu ampai makun raya dia nawat di nasalay anak ko degaga isin pulo ko lakay na. Namoto-moto na muli ko degaga isin pulo ko lakay na tidak boleh. Karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai ko tapak bunting anak tatak deret tu. Yang ampai aja tu mahar aja nama sempola ada. Ko jepen ra masih pula ada mahar aga maharna seperangka ala solat maka na sempo ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni ya ro di menre na namo 5 juta na lengi maka da siaga di balancana 5 juta siaga maharna 50 garang ulawang. Itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya ya itu lina. Mana ka sa perangkala sholat, namun itu sa perangkala sholat itu pak, mesti na maka dia satu stel pakaian sholat. Aku maka dia sa perangkala sholat, namun tu manarana, toana, mimbara na macu mana tu. Ya sa perangka onro ngajine ka ngambala macu mana gitu. Pak maka dia sa perangka, mesti na maka dia satu stel pakaian sholat. Aja nak kena sa perangkala sholat, pak namun tu manare macu tu ko sa perangkala sholat. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Udah tu ulawang. Aja na ro di menre na malak data bicara ia ro mahar na. Katu na pesan na guru tak maka daya ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko mapamula usaha ko pura ko mabay ni pura ko malakay. Ilawi ia ro halala na ko bayne mo na mo 10 misa unilaw. Ia ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insya Allah membarakat tu ya usaha.
Jadi itu namanya, itu kuncinya sebenarnya. Itu apa itu mata tadi lo kok maki buai mahar dua angka ulawang angka dui. Ia narodi ena pakai komelo imam pamula usaha kupure mabai nih makanan ketu barakah nak kutilalan karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalam. Ya komelo ibuka melo imam bisnis suruh ni melo yo ko benena ya ku halalaka yo ko benena ya naron nang pakai mapamula. Namun si ratu bisa bunilaw napake mapamula usaha maka negurunta di situ di dalamnya terdapat barakah. Tapi mereka tahu dia napake ya pada nisang. Kemudian jadi maka kau na amal dua nia nomor di amal jariah. Tapi itu kok amal jariah Pak kami namakan nasa nabi kita mengalirkan air mapasolowe isesangnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur apa itu bunge cica mematomi cica mimabor ya napake tema jenne lolongan ya apalang sesawe jenne emitio kota na ini nungi bere-bere manci pasidakai no yo kora sari manci pasidakai no yo kora tanah-tanang ina buaya ro tanah-tanang manci pasidakai ninung itawe patapulo sona patapulo ni nanapa capu kuatan. Makanya kau enggak tahu pengadaan sumur bor ya tu tahu mau pak nasabak tu di jalan pahalana paja pipaki ya tuwe napa paja palana maku itu. Nah, makanya tuh kong ka masigi na digaga sumur borna usahakan yang angka andil tak kume makbor tahu maka ya pa tujuh sesa supaya magai jalan di pahalata mataru itu amal jariah. Apa ya kodi patamo ko masigi na rapa panitia na lengi te kota ay patapul na so na talulungan ngapalan na pa aja nih. Dito kaji panitia masigi ka pa ko pa desa. Ini panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake asumban ni okor dita na tapake sidak kaki dito tu gaga ya sidak kapak dia natolay pengalata na janji lalo dia na ci dia natolay yang maka dia manja abil hasanati palahu asur amsaliha ya kumole ngaci di wale ko 10 pengalata lah maka dah ni gini bang pikau ci di deceng uwale manci 10 maka ko pasidakkan karena ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nali akali baraka pada ko tumatanang ngase yaitu asewe siddi mibutir lay tanang nendre manci sito yaro sito matakke pitu pole 70 bahkan 100 biji padi. Yan nanti apa ko pak galung mak dareke biasa lo poda kada aja mo dareke maka leceh dia hidup panas siaga memang je mumpano ada siaga mumpano nasa 5 pantai siya mo dupa nasa 20 karu maji mo adare kena makati ka mo dupa kena 5 pantai mumpano nasi pantai mo dupa dare keno lu pantai minampo na padupa 10 karu na makadare ke na makati ka rewa madareke metomi tapi makun rei metonya itu madareke pak. Itu apa yang kau mabai ini sapa imakun rei masih je membasai syukur ke nasa gurunta supaya tu limanya makin nawa ya rone pak kami tu makun rei dia nama makra di syukur aku mejo kalake nama sapa dal itu 5 sola pak patimunna dia nang kabai ni makon tu 5 sola apa timun atau rewa dia nang kana doma ka tu 5 tamusuknya dirang lautok dan apa to layase tajam enggak gunaan itu kemudian angka tu palolongan atau matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai ya ko menre pakatoba ko mimbara setelah duduk di khutbah kedua agak nasang katudoanya itu di makanya Imam Syafi'i ya kode na baca ya pakatokba dia na sakatokba tamay rukuk Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat agak betul nero Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat
ipong tak dampang ngisinin na salang ngarone si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sinin na tau matappa arone si bato matappa makun raye al ahyai sinin na tuwe wal amwat nan niya sinin na yamatewe malulungan ito matewe ko iya pak dogang pak ibaca to ko to me matinro pa itu ko to me matinro to majenne jolo kuraki majenne napa tuilyu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut enapa ibaca Fatihah kepa kulallahu akatallu kulon surat bil falak akadua kulon surat binas akacicak angkato talu manang napa ayat kursi yang berungang yung kepada lima napa ya sepung kuatah kalewe napa ibaca al-hakumut takasur akacicak subhanallah talu alhamdulillah talu Allah akbar talu kemudian dibaca dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa ibaca la ilaha illallah kasiratu makai jadi ada JP dia baca komiki matinro dan kamu baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu napai baca itu tahayya mapamula pa tangana latu capana napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dia baca itu ini nah tu tahu gila agar nasa nabita aja mau matinro na rekode mo pura melaksanakan ibadah umrah satu kali lau ko jolo umrah napa matinro maka deis Aisyah dia ule lau umrah maka bela ya Rasul pakai nabi teh baji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu apa ya tu tahu matawa apa ya kapitu macam ne ya mu baca tu kapitu kome ko matinro itu satu pahala umrah pahalanya itu nasiakan wajah teh kalau umrah 30 juta lebih nanya meri baca kapitu na to malolongan itu nyaman nahi nabi ta makadahi alhaqumut takasur baca cicak aga maka di nabi ta pada ko baca sisa buaya di lalan na korang ya ko baca kulallahu katalu pada ko tamare korang ka cicak magan mo baca ya kursi ya ko me ko matinro ya ko mate ko ko suruh ka mo monro imah kanyamat ti kulon surat bil falak de naganggu ko al muawisatay nasana kulon surat binas kulon surat bil falak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanya na subhanallah kataluplotan alhamdulillah taluplotan Allah akbar taluplopa supaya de na mapat dia lele mo ko moto ko bertat de mana takko mo na sabay itu pak budak takko ih mana ka dijaga pidi tabaca ya bang Miro bismika Allahumma ya wamut doa minimalis itu kuncinya Fatihah kenapa 4 kali pada kota masjid Dekkah 400 dirham iya cuma kata pandrita nabagi jadi Fatihah pertama lo kena minta Fatihah kedua kepada kedua orang tua Fatihah ketiga kepada seluruh muslim muslimat mukmin wal mukminat Allah yang mewawat kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita sehingga genap apa makir tetapi Pak Dongan tak komiki matin roh aja nanya Bamiro bismillahirrahmanirrahim iya pacar kerudula ada pinang perlu matin roh Pak tu 5 HP detona ko to penrangi di angkat tu tahu Pak tu 5 tito tu 5 Facebook cede engkau urusan tak pertama Facebook apa maki gua status aku menyesal puah ternyata kau begitu iya mak biasa Pak tapi dia tu gagap kau ini di semana urusan nanti na sampai di watan na yan ako Surabaya, sampai di Uto na yan ako Kalimantan, sampai di Chili na yan ako Bone, padahal kay-laki na jamba-jamba di Lisa. Na urusan naman na mitaw na urusan. Kemudian, ikatalo nito, jadi alena makibwa watu na tu okolino, tau maca tu yaitu. Yang kedua, ang kabija-bija na salay makibwa deceng, tau mau pa yaitu. Makanya di tau manangnya, jadi mana aja tama cigap.
Pak Mega Toji itu tahu mana maka seke nih apa ya ro palinsi na nasang aga tu kuya dito nagana ko dito nagawaran para ko din ako angka tahu dia ni alengana apa nasabak meli pasalama ko pong Allah Taala apa dia nagagar repay mato ko sulimonri apa ya tu tahu angkay anak na iya tanah kita na itu mato masa pajamoga ya tahu manangin na dia tu kita na niya aga mi tanah yang anak na degana iya ya na tu ampe ka tahu mi tahu mabay sa iya mana na tu parepay mato ko sulimonri olo to tama na suruga ya ko tanasi bay ni tapi dito na pada palana tahu purebot ting ang kadupulo pipito masampaya kaloloy na papada palana ito siya to kalagihan na tapi aja tetambah ya maka dia tahu dua bini na matanda tiap palana deh dia nak iya jadi upasang ni usaha kang inang kadecing taruh ki pasingaran makanya tu kung nasinga madecing itaw aja lalu tama seke apa iya tu tahu seke namo tahu seke cacat tu iya pada memang napa ni dega singaran atau seke mati atau seke pak dega kata dokter paling sikap dian ni mite salabat ni dikirit galah tuh iya iya mana kau masih kita we lawan teh kiburu masyarakat kubur na baca asat ko kiburu ambo anu na suka di pada asat iya tu padahal buru di buku-buku iya iya ko mabasa itaw we tak kajanna taw we ko mati bahkan teri taw we ya nak kada biasa tung kestilane dito matata makada ya na yano de na tama suruga mega ditaw de na tama suruga ang kabahasa itu disebutkan oleh sahabat ang kataw lalo itaw mate layule makade sapa itaw pakanja na kasiyaro makina dita tayo sa suruga yan sisa na katayule lalo na kada sapa o itaw paja na yaro makina dita tayo sa naraka yan makutanya sahabat maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka agar nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik jadi ini pagkalna mo 40 tahu ko tu maka tahu kanja itu insyaallah si ditoleh yang nasalamakan yan yan itu ampai Pak Bu tapi aja to si guru-guru maka aku tahu kanja din ako iya ang kametodo tahu ina tuli rampe maka tahu kanja iya, itu sampai ko tumak bali bola aja itu tuh si salah-salah pak. Apalagi ko bola mako si cawe kahit. Iya, na ko mo lupa mite ko de naman dapito ko si bali. Aja tuh si salah-salah. Pak bali bola itu itu man dari si salah pak. Pak agak man dari si salah teh manu na bali bola mendre ko adeng dia tu na bisa kaji. Na de beto na bisa kaji tu manu ko mendre ko adeng man dari lalo tu jamban na pamak deh. Iya, makanya guru tak kali sidendre. Ya komen re manu na bali bola mo ko demo na jamba aja mo bisay te manu. Pak mapangiwa ko tu. Agay pala ade mo bawa na mo bisay. Pasan na guru tak kali sidendre. Iya. Kemudian agawat din na pigaw keluarga ni Monre. Siya gawijan na almarhumah. Asira. Siya kamakunre. Apa mau pak itu maka datu Nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka ini kita salai telu atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia Nabi tak indo ambo na dia dagis say api neraka makunrai ya taniaron yang pay di angka roh ni anak tanah dia makunri sabar ni magi na makunri karena menjaga anak perempuan itu berat ia nanya pas sampayang insyaallah selamat tu tomaton makanya tu tomatepak wanita masuru katanya ada na nasabari tapi agana wija-wijan na madicing mon apa dia na pa aja tame tu pahalay tastor makiro jadi akong kawija-wija ya memang naruh tapatu-batu kang ipa ya pa makadaka akong kana tatapa pesantren ipa tabawi lo pesantren maka DJ na melo tabawa moy na mo 5 so minalari di naman ikaga ya napura tapoda mo na takara ko niyo na pesantren na mandaftar ya ko me ko matu tame se me ko loko na di naman ikaga yang penting pura ko jo mandaftar ko pesantren na mo talungas so mo kolomo ko koro magay di na nitanay ki matu ko solimon ya ko itanay ki makara pura na tu pertama pesantren kali na to mi lari
Magan. Iya. Apa iya ko ini? Magan. Iya nana pak, namo parema mi kotami na pesantrennya, namo batta ko pesantrennya, namo maga batta na tatati marin kalinga pangaja. Nasaba agama na kunite materu. Ya ko masu imatu nanti di paremang. Aja mo tamaselam. Apa ya ko melo isadar na isa baca na sampajanya pak. Pura na gurui. Ya ko tau dia nang kamaguru agama na melo sadar. Agama na bigaw. Nanti ka napu. Makiro nampe me mapamula pe mato. Ya ko tau angka dasar na masalah. Na melo sadar angka nola rewa na sabak nisa de chingi tapi ako tau dia nang kana guru de na melo mainga napay me mapamula pe amang iya na tunami ka to biasa makadawi kini mapasantren nga biasa mi kamakoto ijaya nero makada tama na pasantren manca justas imondri pia tu yang penting jolo masampayangi na guru agama yang mau tu penting aja na makada manca justas manca pakapra korang imondri pia tu yang penting mak guru agama nesangi hukumnya kada iya harang iya sunnah iya makruh iya wana perintah kabanya nalarang apa makada namo syula mi monro pesantren mereka tahu ni nak guru itu apa asowan ni mak guru iya aja mau ta maselong tabaway napatapuda po nga latala kada garuwijaku patama po pesantren mereka ni tema deci tapat tetaka nga ati na korilalang makomatoto na di baray mo to na nabawa na di Ismail Makka di kaga taw-taw ta na makarakko di kaga musik padampasir iya minang katalokor kutolok dangkap nabaway anak nalokor si babay de napanapuda po halatale kay to anak ko he rabbana liuki masalah faja'la bidatan minan nasi tahwil nasarah kalau ko po halatal yupi tidak kalau pesantren agak naronandre batin robog awi kunru paga mana kayo rin naman away masa kaya din natiro ka cakarudui iya tapos sikola kami anak tangabo na hindi iya tu makanya perinsin atau motor maka dawi tangabo na iya kasi di gagawa putaron niya anak ko na iya parumato pitanga decing usahakan iya kok di pesantren niya nalari aman ni kok sorimon rin nakadapura na tupat tamali na to may tulari po kaya napari ko tatilo pesantren po namin man ipagbinana kada dito pa sila tomotor na tanya na to ya murus ini mitustas ya kok sorimon rin tanay kamato nila sampayang ini to jalo kada ito pura usuro kata na ama manyama yung kok kibolay na game masampaya tayo na game tatakilay bagpe kok sorimon rin apalay ko nita babay nakala nasuro mo ka masampaya din na babaka ikan ruso matoki ini penting ko sampaikan Pak Mega itu tahu macam ini mana ada di sama piarana tapi dia tahu kok penradi tantangan anak-anak makoko Pak berat sekali maka tantangan anak-anak makoko apalagi itu media sosial game liwa kayo pakai pasikola kami anak tak iya kecuali magalamu kibili itu lemoy mator alhamdulillah tapi ako dito le patamangi ustaz na yan ang tumpay to matanta dulu ko mamaulo itu ligato talo ide gare talo iti lo ko manu enarang mababoy mancajiti tapi manu enachuri di na maruba mancaji manu tata mancajiti tapi ako mababoy irindo manu enachuri makumatito anata ya ko gimpe yambo na patami pesantren niya na kiyay didi yan macuri mo to kiyay nasa baok itu monri didi kamakiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo namu ije makoto tu sabara di komporo Pak ya itu komparenta agama dua talungo Pak nomor sini na sulit na bita kada jenne ko na berhubungan supaya yase iwija-wija mo na iko yang kedua ayong berhubungan ko cakarudo ko na sabak magay iya to na namaki to matanga mabicara lamba ilmunya iya na to ampay kong kanana 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kada ni amma apa lanro cakarudo iya to itu kan kapang ngokon tapi yang ketupak burana Pak Bu iya ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit ta susung yawana lilana bacani salawat kapitu disusung yawana lilana supaya masih dia mak bicara anak madu ya tapi aja nama madu asli Pak itu ko madu asli luntu tu panel ko rewe lo mulai
Tinapahangi Pak Desa. Iya. Iya. Kemudian iro na upasangan ni maka daw usahakan nang kaukoy lalan nagamata wa dia danong. Iya ko tanya anak tataranong ang asumbami man ko masigi. Atong kagaluta si dihento aja tak bagaimana orang anak tay katuna galuko si dihento tapi ang katugaluko sa pulo are aja namo bagi yan. Tawaku ya. Sini nasili na patamama nga masigi. Inariasa wa ka pa. Inariasa wa otomatik. Ito ang pito matatadulo ko bagaimana di na bagian ng kanataro makadewa otomatik. Bahasa niya to makadiya ko di gaga di mo na kumate ka. Yan ang rumubalo mong kusoka nga. Bahasa halus niya to. Yasang iwa otomate anong puyero gang kamate. Ya kumate ka mato sininas sila na kiringan matok ka. Inoriasa wa otomate. Yo pwede bahasang iwa otomate. Nigi maroko so yung malay. Tanya ba otomate san na niya to yale nun natamatebe. Dari dulu itu wakaf situngan na. Tapi dia ni paham. Desa karani ka pamula yung lesen male nun natamatot. Desa karani ka rumah pamula. Padahal itu sang otomatis. Itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan. Maka dia kumak bagaimana ko? Ajong bagaimana? Sakang inang kamu taruh. Maka dari otomatis. Ya sang otomatis. Nabawa ito matewe. Yung pwede sang otomatis. Natajang yung matera na panala. Kada nasisalan. Upasang yang kehadir ko, aja pa, aja tercampuri orang perata ko mabagi, usahakan inang katataro. Kadang katugaluko kami na machika, talo niya reto, aja na mo bagi yaro na. Siya ko magalu ko, agalu umanga, tapi asile na patamaman mo ka masigi. Na mo mate, kide na pa aja tuli talulungan na palagi. Iya na tutaw mo pa. Apa iya ko mate ki, na de tak bagaimana ni, berarti mondri ni malam. Makom itu, pwede makun rio pasameman aja na may galada ulawat tapos sila pulapo. Masa kaya ba ni mondri na itong malamanang ikumate. Pa ay makun rio makukopa mo mo. Tarutama ko si Grapita Mega. Malidi niyo ko ba rin ang katuni. Si Tora Chichina. Namupunto na may ito ang kasiku. Tora na yukot. Kataw malasa na niya. Perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan. Penting sampaikan. Tapi dito na ako to penrang ito. Alhamdulillah. Kemudian, Pak Dongeng, iya kupuraki masampaya perlu iya bijano pasan. Kupuraki masampaya perlu takiringan ipate atau mototta. Bacangi kulallah katalunya kang ipahalana. Ya ko masumbangi wadita pasya curang. Angka dita 10 sabun ya kabawan nih 5 rupiah untuk almarhum 5 rupiah untuk ia. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ya ni komeki kita punya sana dia nama digagah, tapi tidak menyebut nama, yang penting pura ini akan letuk dia tu. Jadi aja tak kada ko dia tak puasa na dia na letuk deh. Apalagi ko salah tapu panitia aja nata maselang. Pangkato to masuk masih ratus sabun na sumbangan na 10 misa pun tapu panitia. Ajak tamasila dia mungkin salah catak malaikat na nakpay taalalita nesang ikalabi masumbang. Iya, itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak Deni risang talabami dita tapasi puluh mo ko kantong yan nalalo cilengangnya kapatyabawan ni tala silampa tapatano ko cilengangnya aja tita di siaga. Maka di po Allah Ta'ala ko hadis sakut sina nigi atak kumalenga dena bilangan nga nalengae dito bilangan yung parewa kami. Yo buko si sel legat tamen di 100 suruh si tama sampai di 50 suruh si tama ang katuto biasa to masumba na sele duida tahagi na jolo sele jolo. Iya tapi dito ka ko ni kami biasa ko ramalangi ya kesana malam pa ito na sele sumbangan apa aja tuh ko malam pa biasa yolo tolak bala. Kemudian yang kedua sedekah lomonri itu tolak balik pala yolo. Makanya situ kan itu pu imang pegawai sara ya let tolak bala. Iya tolak bala ki. Jadi sang tolak bala pat tolak bala itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang ya biasa imang ya yolo makoro makoto menatu bawa kaluku tay si bawa dulu 5 sabun. Iya, tapi kan malupo dia biasa ko 5 sabun. Iya, nata 50 rupiah burasaan.
Jadi aja na tacio dari 5 sabu 50 pa sabu. Iya na sabe la salah saya tu tapalo masige ko juma iya na ele tapakai mango ko tulo jae milo doang iya na ria satu labal bawa kalugutu. Kaluku na bawa kemudian ilaw doang sebenarnya itu tolak bala aja na di natati kalugutu aja na namota sidakai memang apa tasuro milo doang. Iya tasidakai ko jumai tasuro milo doang. Ya dia setolak bala tanya tu sumangan ko masige bawa tania lengnya tu ko tahu Pak Bui mah tetap masam pajang dia gak ima dia na sempajang. Makanya itu tolak bala maka jalan dan nasabak magai itu papas salama. Cuma ya miko 5 sabutas tolak bala karena la soagi dia nalese. La soagi na di 5 sabu mabuatan kami. Nang kamu itu jina po nabita daw marda kum bisadaka burai bila samo na pasi na masaba pasidaka asadaka tu tada faul bala yaitu pasidaka na tola bala ijo ni si cecikan na mato kanker lasan na napalima sa una sumbangan deh na pa aja nan 10 juta ko makimo ko magina 5 sa una sumbangan di pasipato iro pasidaka lo korola sayro makiro pada minggu pasar di na cidi mididi na melo isarri batu pada pak jaguru di na lese ya toko siratu di cicap milai solo na lari makko mati itu situ kana pasidak ka ya ko melo ki mega gadale taya makanya kanja ki pasidak kata terutama sadaka makanan itu ampai ko tumak beli bola makko ko to si Sele Andre tantarakan ikong kagaga takibua tawawe lo beli bola ta malundra tu Yandre anu nakibua tawe na sabapuran ini laudong malaika yana ria sama baraka yana silele mote silele Andre mabela la seko tu ya to tu Pak Buran iya yo pemako ko aja mas ini tahu ya Pak angkana la mariseke ko bolan gulukas iya tu gulukas pakat di kita we Pak malibalo ko pasai tali mataluta magulukas dua na nasu macalla mata na mancejisa dia na pasuin kabali bola naman repejok lada dia kana bawangi ini kan mak bimpay makoto nasa makanya ya Andre ko macak kita magulukas di matara tu datun na tau seke enang kadua gulukas ko bola na datun na tau seke itu dito gago ko Pak Buray ya tu tau si Lele Andre makanya ko tuman na subalik makan niya sa ikanya na sunay na dia na malundra mampay ini tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake makanya bolo duro na magi na makalundra karena sudah didoakan oleh para malaikat ini riasa baraka jadi si Lele Andre ki Pak beli bola tapi apalagi ko maki pa aja tasi salah-salah Pak Desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah pasang na nasa gineway Pak Desa ko makbili bola na Pak Desa corona pa ko kibuang yung bali bola dami tuturugi ki palagi ko gara-gara ko tadewa pa si salah ki ay pajayin nanya miya itu tim sukses itu 5 palaga tuh biasa pak pangewangin teh Pak Melo mega suara na upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin apa aja nih tuh matuk memimpi makotom itu makanya atas yang amak ki kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya ti lodongan angka tu makan jalan da yunrui min lodong ia kotolong masyara kuburu dan siar yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat cuma dia minrule di betul apa ia tu nabita tate 10 sit di pinaloki buru koni Jumat melo pisubu na rewa meraji-raji nasabaan kami maturi waya biasa baca maka dah setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya di perewat itu ya tuh makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat cuma dia ini rule kenapa nih tak tambah metode apa ya Pak ya nang kata lo masyarakat burukuan di Jumat tadi 10 si dicadidin lah tak tambah metode apa nampak maka dati na ilalang makoma tu komate iya yung pwede lo masyarakat buru marombo ngambi napalo madona pemaputo seperti jadi
Yang pemaki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang. Ada yang mulau dong. Itu kuncinya. Makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namo cica misi minggu ko detu le cica siulang. Iya, dia itu napa ada pak nasabaya itu tomat dia mak kita. Tanyami pak kita mata lahir na pakai, pak kita ruhna. Makanya maka dia itu nabita parengkalingan atau mati itu tembus. Makanya itu ketolok kibur itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mape bali mana nia tu namo tu madodo misalnya. Karena memang pendengarannya lebih tajam. Yan itu ampay natin na binta ipauja atau matewe. Kung kataw mati nasaba ng kalinga to. Namataran yung parengkalingan maka na binta patapulo yung ka na aje na nasalay na pataw palamungan ito palamungan ng kalinga mo ba ito matewe? Ng kalinga onrotaran na parengkalingan na ito. Makanya nabi takot tami kiburo itu mabirsa assalamualaikum ya alal kubur. Nay kumakwami rododo na sada na nabi tanade na ng kalinga to mate kurusud na kiburo pak malok. Yan ito nakada umar nang kalinga gaji ya Rasul maka nabi tahe umar lebih matarang ni parengkalingan na tomatiwi na tutu. Makanya aja tak keto mano ko itu ketolo kiburo lagay sandala mapacimo ka jadi kiburo to kumayo. Pacimo to kaya aja tas sandala yang mikomega doon ya sandala ki kemudian yang kedua ya kung kasari tuwo ko tu pasak dapuran ni aja tau duit. Ya kumaladay malampi tetap pak bawan pak makin na dito magjipas sidak ka tu yo pwede makadaki din naman yudo di mo cuke sitongan na dilarang dicabut karena siapa tahu nonroy bere-bere nonroy agama cinong itu menjadi sedekah. Tapi ya kung katanah-tanah maliwang ura na no tembus si buku-buku na tau matewe itu harus ditebang supaya itu dihormatil jenazah aja na solanyo kuruki buru maki itu situngan kemudian ya roki buru pa aja na tabangungi aja na tasambing aja na tatehele tapakan jaki bawan ni ya ropak dan rina cede diri na macane aja na dutut tanana apa aja tuh kui bangun ki buru inalarang yang gamata ang kabalalo hade sa baca makada siagi-siagi na tambayang si koto na toton reng la otomatik ang tasukiyama itu yang menyiksa aja na tatihil aja na tasaming cukup biasa-biasa ya kumeki pakajaki bolana o kumasigi ta sumbangan ang katubolana kesurumon ina tu nakala nabinta mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi-nigi bagong masigi o kolino lay bagong ang istano kesurumon rin na po Allah Ta'ala. Makanya kung kata ko kampus taraji masumba na mo din na sampajan tentang kabolana kesurumon puratonya janji ang kabolanay. Namun din nasa paja, maka din ang kanalo masampaja tapi masumba, cocok ni ang kabolanay ko suruga, di minatama. Iya. Na makarami na bitay bagong ang istana, berarti akibuara bolo ko suruga tapi aja tataja ngene tatama apa itu sampajangi kunci na suruga. Makanya asumbangi ta sampaja, tapi katoto tau raji masampaja din ang kana sumbang. Yan ang tutaw tama di kanon roy bato. Pak deka bolana itu kan gitu artinya dua akimi sholat wa atuz zakah patatongan isampajangi keluarkan sedekahnya makanya itu sakae pas sedekah pokok baru-baru gak apa-apa nih teko Pak Desa di makanya tengerangi sakata annar ratuna 50 kilo garak gabah nah karena itu sakka 5% bersih tapasui comok na tapasui sarwa pokoknya semua aracun nagana ko may tapasu manang ya ko soro 5 pikul si tengah jadi 653 kilogram gaba nakanan itu sakka 5% tapi ya ko dui takali annaratuna 53 kilo gaba lay timba bersin na yaro bersih masumana ni nadapi yan naratuna kilo berarti tapasui 5%. Jadi yan na rosakka aja tapatami masigi rosakka untuk orang miskin karena anakku masih kolo kujupanda kasih dia na mampu talingi ro na pakai masih kolo atau angkat atau kasih tabantu itu supaya selamat. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir
ini paling pokok na sabak mo dala ta iya tu ala lang ngepa okolino on Roma pasipulong on Roma pasipulong iya kung kakalabihan talulungan okolino baraka miyasan na tanya pa pahala apa iya pahala ko pisuri monri o ko pilalaku buru tayo na panita pahala na tapi iya tu lalaku buru alena almarhumah itu tembus pakitan ng okolino tapi tulinata aja tu ikiring ang pahala tulinata aja tu ya sumbang pada kung kataw nilolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijog ka na din ang ganun na duina melo irewa dito na chocho makulit pa ito tomate ko lalakuburo melo irewa lokolino din na chocho nitay amala na di pabajagan na maka dia akan menunggu kiriman pahala jajaya tasis sa tomaton tak lalakuburo na sabaan katuliman tajam usahakan setiap sedekah ang katapatujuyan itu kuncinya pada yang maha direki mangkoe angka andre tapalin na baru pakue atau apa tanya kang ipahala na loko tomatonta almarhum tanya kang nalulungan yun pahala sedekah makanan di na paja yaitu pahala sedekah makanan ko masampajang itu dilulungan tu baraka ini tu apa itu tomatonta diolo makanan na mo putih mumpalin na kang itamu tu mabaraka tu karena 40 hari na tu apa biasa baca doa ini pu ima kalau kita baca andre ki aja lalu nanti tanda kecuali mak puasa pagkatuti mama baca di nanti kupure mak baca pada balut tentu tadi madonna ya ridi mak baca pakai jadi dipahatta aja na sembara mak baca lai podangi mak kadayano san atau mateku supaya na khususkan maka aja tak kada niga sana atau mate na si jamanan empat diului mangi tepui aja nah yaitu kau baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu ya aku baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku aku baca doa salama tapas salamaka nggak bija-bijakku dan nia keturunanku kok aja tak kada bami bija-bijakku nah sebab batu apa tak didoakan anak cicit ke bawah jadi akadaki anak-anak dan keturunanku ya kolayase kedua orang tua dan para leluhurku nalawanan kolayase wakil tabahan ya maka namanya nang kandri palenna ya kode ni tarima doa ku imang baraka na anre tarima papatapulo sunana pacap kuotan ya ku masampajang itu lilolongan kiriman pahala makitu apa ipandre makanya kung kay mapura mabaca na ninanre ganti do cilin kada iya na diterima doon na pa yan ang pangewat tayo pa pura mang pangewat kataw niyo si salah tertola doanya itu ayak kama melo mabaca na tadi songko na tanay bayini na kada kay songko kung nasa kinributar la tala mapangewat si babayini na napalaw mabaca na morate dito diterima makanya ang kayasang makanan ya kode ini terima padongan na barakat na andrewe dari makanan yang jadi sedekah yang kato biasa ngampalo dia selingi puima ipadia palo kamagay yaro andrewe yaro ampalo ematu wadingi pakesan khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak na waramparan untuk orang yang soleh nah sebab dia na mungkin napake untuk haram pasti napake untuk kebaikan makanya imangnya biasa sedekah makitu penting saya sampaikan saya kami bapak ibu sekalian tepakan jaki saya mau makata sampajat terjaga ini apa dia itu gaga pak kota dia tak sampajat dia itu gaga dimewaiki apa dia itu gaga ya saya sampajan betungan nai bantu pakai newat dingi bantu sampajan pak makanya podak balak kaya maka lorong mak dompengnya apa sampajan lorong kedua petuji ko cicak dia gaga yasa ya dia itu lejamai dia kayak pokok nam dia boleh tetong itu dah kok itu yang lain itu bisa diganti tapi kalau ini sholat tidak bisa makanya tak pakai jaki aja tercapai ya pakai siwin saya kira ini yang penting saya wasiatkan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil nasihat yang paling pokok sebenarnya ya kodega gatule mal pamulai cara maku pamulan letu capak na dega gatule mala ci di bawah pasangi tajagaiwi atita usahakan itu 5 lappa atita komeki manci bisa suruh ini tahu malapa itu artinya tahu bisa suruh aja itu maboroh aja sisil lemu tu aja lah yolo itu mutu pasang
Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.